Ua whaamaunia e le o mātua ma whanau uma Samoa na maua. Whaamanuianga le selau 5 Tala le na fola le fionga le palemia. Sunga lau le mali e tōpula taivao le ua tēpula taivao Forces Schmidt. Efeso soni a inga mo whanau wa onga. Peitai, o le whaapisa o lea mata upu maisi mata upu e sotanga I tupe whaalu le malo. Leo o mai I le so au mai le malo le whaamtalanga whaalawa I tele. Ma whaapea mai e whaamanino I nisi o mata upu. Ua whaasalalau matala noe winga I tupe. Ua tala mai I te unga tupe ale polkalame wa tina e o I tumalo. O ta ua whaamtalanga le nei o le polkalame wa tina e o I tumalo. O se polkalame alo I ale malo u whaamaunia mai o lo whaatino I lalo malienga tau tupe ale malo. Le Program Operating Manuals, the POM. A to ai mai inga mo le whaafuenga. Li poti ma le taliatu mo tupe ale tunu. Mo le tausanga wha tupe lua o lua lima lua o lua ono len wha mao ni ai el palmene. Le iwa sultasi tesi ma le 2 miliona tala mo I tu malo e 5 tasi o Samoa. O I tu malo o lo awa il polkalame maua vai ngā tupe u wha mao nia. E tu sai malato fufuanga pa keti li poti ma ia inga uma e tataua na usta ia. O se vai ngā tele o tupe na wha ngā ina I tu malo il vai taimi o lo ofisilngia. O le whaatino ina o polkalame fsosani moltoe amata ina wa onga, le Back to School Assistance Program. Le na mawai e tangata Samoa wanga wa ale fsosani se lau 5 Tala. E fsosani ai mātua maainga mo tāpina ngā whanau, mo le toe amata wa onga. O le nei fsosani, sa whaalaulo alo I ele malo ma sa whaatino, e alai fausanga ma pule ngai tu malo I Samoa atoa. E whaapula tuai, e le whapea o le tala ina mai o se tupe mai li teo ngā tupe se I tu malo. E le ave ai lea tu langa ma wha maoni ngā wanga o ia pe wha au ngā ina ini awala pio ia tupe. O le mea e te tau na wha mautinoa, pe sa wha atanga ina alo ia le tupe na wha alu, pe na wha au ngā ina mo sa wha moe ua wha maonia. Pe iaini wha maunga o tangata na maua le fsoswani ma wha maoninga o tupe tutongi. Pesa wha tusa ma toe wha maonia wha maunga tau tupe. Ma pesa au fia I li poti tau tupe ma so e tusi e pe o namna o mia. O komite o whono wha vai ai tu ma lo tu mau pela la tau tiu te tau ave tali atu ma wha maonia al wha ngā ino tupe le tunu. A whai e ni tupe wha alu e le mwhai o na maua ni wha maoninga tāla whia ngai. E tau na su e mwha tino ia inga tau tupe ma tu la whono tāla whia ngai. E fia whaamnino fo ele malo ma wha sa o nisi o whaamtalanga u wha pia mai. O le ilo ilonga la tamai le International Monetary Fund le IMF. I lalo le Article 4 consultation na mawai ni whainga pio po o le whaongaina se seo tupe o le DDP, le District Development Project. E le ai se whai unga wha pena na whai el IMF. O mata upu na wha ailoa le IMF. E au fiaile le a toa le whaatino ino nisi o tupe whaanganga mo a tinae, mai sa whautua ina i le whaalele a tili. Ole, ilo ino ngā ruenga whaatino, whainga o whaataunga ma konkalate, le whaatino ino pokalame, le mata ituina, le manino, ma le tali atu mo le whaonga ino tupe. O vaenga nei o le whaalele a tilo le pulenga le lei ua talia le malo, mai ua mai a foion a mata. Whaatino e ala, ele toe whaatonu o ta iala o le pokalame, le Program Operating Manual. Mo le polkalame o ati na e o I tu malo. Na whaeloa fo ele IMF tūlanga le leiwa au sia Samoa e au fiai le mawalalo ai tā lafu le malo. Lava le lei o tupe whaanganga whaavao malo mo e whaatawina mai o loa. A toa ai male pule aina mo le whaete te tūlanga tau tamau ainga ma tupe le malo. Na whaeloa fo ele IMF o lo iai pea le awanua tau tupe le malo e mawhai ai o na tu ina atu ni fsosani whaapitoa mo se vai taimi tāla whea ngai. Mo a inga matangata e sili o na mana o mia le fsosani. O lo whaawau pea le whaamua al malo le manuia o tangata o Samoa. Mai le aso mua iu Leilua o luono le usi tia le benefiti mo tangata mātua wau lia le fitu sfultau sanga malunga atu. Mai le tolu se lau, i le 5 se lau le masina. Mai ua fsosani sa o atu lea, i le silia ma le fitu wafe o tangata mātutua o Samoa. O wha maalusia fo i le malo, le fsosani mo tangata o lo o iei mana o ngā whaapitoa. Mai ua si tia ai le benefiti mo tangata iei mana o ngā whaapitoa o le soifua i le tolu se lau le masina. Ua whaanganga fo i le malo le 2 miliona
mo le tasi o ana polkalame fuafuaina mo le soifua manuia o whanau le Child Wellbeing Benefit. I lalo le polkalame lea o whanau wanga waa o le amaua, le lua se lau tala il teime whanau mai ai, ma le se lau tala il maasina ta itasi mo maasina mua e tolu lima o le soifua o le tamaititi. Ua fuafua e amata tongi na whaamanuianga ia Ianuali lua o lua fitu, pe amae anga renga tala whea ngai le whaatulafu no ina o le polkalame le sitala. Whaamao ninga o ila tau e anga waa, ma le whaatulanga ina o whainga whaatekonolosi ma awala e whaafaingo fie ai o na tutongi.